Binya hoto. Love everyone. Dobia. Se udo nipa. Unya kukudru. Ubia ono ubi wa simbia yihufuo. Nipa bia ono ubi wa sema untumi nje mu mfanche bia uyihufuo. And I share about true forgiveness. Facha eyenokre. True forgiveness. Meaning pefe se nipa bia waba wiase bia ti asem weye ti de wa me besi aka no nipa bia waba wiase bia wafom obi da ena obi so afom da nti obia na ne afi asra be 20 years ekodie wo ye victim wade we ya me be kan mu wo experience wade ya me be kan mu obia awasa sisu bia untumi nka nchem se wo mfom obi da tu obi so mfom da se wo kra na wo de nipa ko ni nyi woni me kan kire wa wafom obi obra wunim. I'm telling you wafom obi obra wunim da se wafom no enti obia wasa so bia afom obi da eno bi so afom ne da na Awurade woye God of principles o say ye ka yen bone e kire na oye otinini odomfo ene no kwafo se ono e de ye bone no ebeche no wia wate yen wafidi entin nyina ti Bible scriptures ni ena yewo eniema oka kire ye se eyewo enyo ono eyewo ena ubeye de wo de bechewo ye wo bra wafuma wo confession o say ye ono na de bechewo ona ebi waje wo nkwa na emum oni unia ntam de o say se wo wantu amfa unia emfom so emfri na osuro ja so mfa odi emfru we ye principles a edawa eyewo enyo ono nyankopon nti ye nyina ye nim se de esitie sa devotion we Awurade adom ode dom ye nipa bibiri enkwa dom nipa bibiri ema nipa bibiri ani ba won so nipa bibiri ehu makwan tutu nipa bibiri enyanyansa ne ntiase bi a ewiase burden free won so hwe sister make us bia to Awurade asem no ene ye nipa bia ye Awurade nseso na wo honhom bi ewu ni munti no ye onema bi wo ye ne aye honhom di ka kasa kire yi aten honhom o onema ompe wo de we nipa dua we kura nipa dua we aye type bi se ade fufuru bi abefra ne mu a ompe ope ono nko ane ho all the time bi fufuru be fra ne mu a ompe wo se o reject ade no hwe said ye Awurade si boy enti no se wo bibi tie obi anaso no bi wa asema okra no ne ho kire no obre I'm telling you anti enam se ye nyina ye experience bi denti no ye nim hawa isitie no se ode boneche uja asemu ema ne kwa ema wa hoto ema wa nkasa no ema wa hoto ema wa sumdue ema wa focus eye one unim de ntia me kasa ebrebi ye che kromfo me baabo ase na me ye all night already so Tuesday bia nti omotete me ko bia me mra no ma be wia me laptop ba no ma be fa the following time na me ya madom obi ya madom to obi breme no masa befa another day
me phone omotwe na me yiso mu why ma de fourth time na akwa na ho chirim no be kai inside and be seen echi and omde ni ma police de ni ko do police no that is e was say ye ne ya chikromfo no e be twere ya no asem wo twere na no asem na ye kofie anopa bia ye ba prison ho na ye ba hwe se ye de ne be court ye ba de ye ba ne ye ko ti bia na mga chimi firo say na say eja we kura say how my mu ni ho time so ni mi ho time na kromfo na ya chine no so sabe ma ye dwuma we die ja let's leave him on say sabre no akwana be ma ye tension etu ye dwuma ye bre no on so bagibi ono no kura ba be haye no o say be ma ye dwuma ti asem ni yo ewiase ade bia nya urade no masem bia do ha obre nipa or you just check it ade bia nyina nyame asem so no esa do ha ebre I to say obi atwatoro. Whenever you speak the truth, you don't need to remember anything. So when you try the bia no obre is all your expect. The bia is all your fast, so be kai ho. The bia just say odu anim you know hwetom nti ema obre ema wo haw. Ayet say oba na bema ene ne kruti no de BBC no. Na say o twa ne ntrobi. The bia ema ho kyero. Ubre, this is all your expect, this all your fast, or near maybe mu, wankasa ubre. Eradia sema hoto, ema akoma toyem, ema ebutoyem. I say nipa o ye ni beautiful. On wankasa nya pressure ema no. If you say, oti ubi nkanko, oti ubi yeye, oti ubi eni munyam, nani yamasheno. She, onwa esado how. Esa de so ato ne ho so ama onu se o brankasa mama intine asama make to true forgiveness wholehearted a enye menasepo enye nyaatwomye enye maserema no memuna mitirim anwo asem na mebeka acho no true forgiveness ifri solema ekusia sofo so ni wiasefo nyina. It look like say do timisisa tibia do timisisa abrabo o de yenhwe eno na meka wa so le say Jesus Christ is so powerful to the sense say aboa mpohuna na eni munyama to aboa na so na aboa na nyansa kyerɛ ne nsesa ye nti den pa na ye pen so de mehia no ese Yesu aba akokora ana wabre ana ni dwumadie kofoma sisi wuntimi transforming nipa life ema ne nya dance die enya enmunyam hye enka wono a menti ase enti se wafana faniye no hunu so a no wahia no so a minim se ya metaka asembi enen dem first time ata papa bani so Isaac you are welcome ya another bia meka se meta cite example we wa sorry say on say offer sugar sara wo a eno a inviting tatia na tumrika behwehwe offer toilet sara wo a enwansa ne tumrika ba wo nchen ushia obi na ne ho bon ana say de odi sugar aye ne ho no obam na ebibitu aka ho de odi bi na aye ne ho no obam na ebibitu aka ho de enwo aye ne ho a wo shata de fita obam na ebibitu aka ho the same as Christo ayeshia no yeshia Yesu wabetena yemu wa cover ye odi hinta Yesu mu odi hinta Nyankopon enti yenhu ye biemu yehu Yesu direct enti I can boldly say we are Christ on this earth. I'm telling you any Christo ye wasa aziso enti wani Amos Amos biemu I was say Christo na yehu straight away so utie illustration na any explanation I was so no na yetu na yehu straight yehu Christ is on the econo
Ni kwansi because wase metena ni mu no no so atena mi mu wana ntimi mu nti okovaye ohye sisi ye se wo de atade pia atade hye wo na yehu ansa akra na wada no wani ama yehu na Yesu ye yeti nti oba ware a ni tini ho na obefa ne kunu ti na ne kunu no one na ye ba ko no maka bom ekoware Kristo na afi ya tew be ma no so tie firi so Kristo ti abetua so afi etiri na di nipa nante etiri mu na adwene wo etiri mu na aso wo etiri hu na ano wo etiri hu na ani wo nti ani e de me nanti e de me bekọ akoto amenem efi se emodam aso yi onti atesemu no a e de problem bebre ni padua no nti Kristo som ema hoto ema asomdwie ema odokan ema ntiase. Hallelujah. Nti mesrew Kristo Yesu ana enipa bi hia no tete no ono na ne da so hia ne yen ye panyi so ono na ne da so ne nenam nti eyampa se yen ye die bia anka ho ye wo ye paata ye nti se adwuma na ye ekoye no ye se mi nkogina ho mi nye bi nemu me kwa akohwe a me jigrida na ekoye adwuma ni di se grida no kudua asase so ne ye na makwa na grida ni si ho nti da se grida no na enye na wantumi anya adwuma no ba menim se Kristo tumi ade nyina so ye nti na no pay true forgiveness ebia what forgiveness once ma ba mahunu se sa de we koso wi asefuo mu ye ne yanim Kristo so se koso ye mu na asade adeso abreye anka Kristo amaya somdwie nanso enye ya dwen se ye tie na asenutin e de adeso abeto ye nso mikra meka sei ade pa mini wan wode na mintumi ene se mini obi anya asem esa adane bede mame esa adane adeso amame mintimi ene se ibenya asomdwie di anantinti ibenya akoma pa e di ananti ni nya akudru na ye free all kind of type of torment be amunti ene na make asem wi chiro hwe ya kan Genesis chapter 45 ebe explain true forgiveness achiro true forgiveness ebe mu won true and wholehearted forgiveness. I'm telling you odi yakokan na de ubesua free ade a make mamu won se aisa ya sign be mu won se a true forgiveness there me one of the illustration be ewa me ya chiro on say ebra Joseph ti asem we Joseph boni ani nuanom de ye no Potiphar de ye no prisoners ne de ye no Pharaoh ensa chefo ni nyina de ye no later at the long last erade dom no erade ye ni ye enama koma pa no wo ene boni fa chintin ba hwe wo ya de bi wo ha time a ni nuanom bedru na nim na Israel na Joseph abaye king wabaye president prime minister or body guys or spokesman or mpanimfo atwa no wahia na o man mu ni pa nyina won ho that time no na ni nuanom bai but ade ntia wotia mu se obia mfiri me nchen kono bibire nim ade krontia ene na make a kire wotia mu se obia mfiri me nchen ko because o prison o kan ma prisoners ne te say enye so ni babonifu oye innocent na emum nipa bi mu na ton no ba wa mo mu de se mi nuanom me papa nom ana me bra mu wa nkyere uma omuton no ena otie mu se odi sumpa o odi su tie mu obia free me ntenko every man everybody around here you should all go out from me omunyina no bia ko na chi ansana obeyi ni huadi akire ne bramo esemini Joseph on say sometimes once we forgive someone we will not want others to know what he or she has done
The true sign, na ye true forgiveness pa fair sign. Eye say umma afoforo ehu yaw otan ni bone a obi di fam. Amos do fam. Isaac do fam. Umma others ehu. Eno ye fair sign. Eye fair sign of true forgiveness. Say you will never and ever allow others to know. Sometimes ibia yetim preaching the cite example said the bear when beba say obi kura go through this and so the person was able to forgive, but you never mention the name. Ye nyina ye ko ye nimu no nema bibiri esesa ana two ade pa deliver nipa ema wotimi de bone che one sign. The second one eso ye say you will start to love the person and pray for the person. Ubesha se ubebɔ mpaeɛ ama nipa no na wahyɛ ase adɔ no won se saa ɔdɔ no ne ani gye ni be wura mu enyo bi na me victim my experience after say ɛma fufuru de be mu se ampa se wo de akyɛ Amos wagye mu de akyɛ no se ɛma fufuru hu hwɛ ebre bi on asɛm bi si bra na ye wo abusakuru asɔre nipa bi na obi nya asɛm na de no ne nam no na ɔka nsɛm so te ase wanya adwen sakyera be nipa ne kɔ owu Huye kurani ibe unse se wanya na ire ho ade say a whole lot okọ hwe abrabo we na ye bono enima bi wo wan hweye wan hye ne nso ubenya problem onso ono na wonya na asem da so tiase o akonya wo homa no so betumi asakira ba nipa ne firi mu kọ enti se unya asem de be me hu so de ache ne se ema foforo a no mu nim no en so nkote ne bia na saa nipa no kura wo beti no onde wantumi amfa nche senka Joseph oye panyi wo Egypt a oye bodyguard senka on narrative story no wo homu senka fo wi ene ye mi senka zo de ni besi wo de waaje enka mu be po ayi mu obi mu ne Juda mu wo ayi Misiri mu akum wo mu kura ko be work wo out from kronim ba odi su tiem so bia mfiri me nkyɛn obone ni na wo su nyina kɔ akyire no yi ne wadi kyerɛ enti sa ampa sɛ odi Amos bone na kyena ade na ada so eka ade a me de ye 2015 ade a me de ye 2016 ade na ade a ukunu de ye o waje mpata wamana to phone amount watonto de apata yes still enra ukọ ayi na ada so narrate ewa ayi na se kyerɛ nkrofo ukọ ma me wo da so uka ono na mfu hia oda so uka die na kyerɛ sɛ wagem enye na obu nkotudwe wo wani mo dan mo super wo kyewa uka se wagem di akyɛ no enye wo na akan ukan ejitu ma wo to bibi ma scan mpo waje but yes still oda so de kaka nenum yes still oda so ma foforo hunu odokan ni se enka wokata so no wa ma foforo hunu eno na kyerɛ sɛ ampa so de ade na kye no not single person man who you really love him, you really love her. Sadi na chesa wo don pa na ampa true love na wo dia chenintino. Wa mu biante. Wa mu bia hunu se wo kuna fochi. Yade painful. Minim incidents bibria aba manimu a ebi ya warefo, ebi ye namfo, ebi ye nuanoma chese dimma nipa ne se utimi jase minimu amanache utimi ejaya manako untumi oye sofu every day o kan obi ho asem akyerese nipa kro eye boniaye nipa kro edimboye ni nipa every day obi hia ni bia osofu uwie no preach boniface bawa so jidi se preaching na preaching no obi ho yawo obi ho bufuo na aso de kasai moma yenhwe ya kwa yi na de ye hia no no de di na chi no de ye hwe na sua no no oye kan oye no kore na atrobia ni nimu isumbia ni nimu enti fair sign a Joseph eda na di eye se wa ma Misrim ni bia ante abonefo sema ni nuanom de ye no
wama wo nante afei ohwehwe yeyo ema won ohwehwe ahoto ema won ohwehwe enmunyam ema won eye na reho na usun so enti ebra oda no wadi no na also ka kire say I am the one. I am the one. I am the one. You sold me to Egypt. Hey, I am the same Joseph. Emi amini. Na umukra nya well of it. Na umunim da. Bra na wahunu, sister na wahu say wahu bone na waye wo no. Enti no expect say bia uhyia no no. Ka bibi besi. Ka beye ni bibi. Ebrebi asembisi na ya papa ewa wonim. Kofo bi di mani wo asole na wati asem ni nyina nti say na wo hwe de meye. Ti there was a time koto ze woni sa nkofo ni gina ho. Na the way me see welcome wo mo. Eni o mini wo kasa ye. Sa story no kura ma narrate wo me preachings bibre mu. Yes, our group cruise na. Nti ya me chia wo mo ni o mo sase me kofi no papa Amos. Si ade me be ma hu se o ko anim wanyini pa. Obeto nkrofo de oyeye no amama hu no. Papa sa nkofo we hu nti nya di e ma ben so be confirm me ma me. Na mata ade e hye me boa ifi. Ya come to this rade. Efre omo na omo hia omo na offend me. Nso me sa sere omo so omo mfa nche fisa asenia ne so. Yesu amefom obi adaw. Ye ne yefom no. E na yempo e na wo se bagie. But ye di ye no no. Asenia ne so. Osa tie mu ne kese pa se eja fache won oni ye oye. It might be say when you know who cheme. It might be so cool and cheme. It might be say bia de me nim de me it was a fache ni free hoba. It was some bible free hoba. Sister jaimu fache. Na men deceive hu en kan wano so de ache no. Awa bra enye akomam. Na ya no kwa. Don't deceive yourself. Yesu etime jaye die nyina oje ni nyina nti obuye be se wo de obi ka 1 billion o de achew obi hia obi wo de ka 1 cedi a so de na eko prison bra okusia za de ni free nti ne na me adoma this week ye be teach this series and him say after this program no obinya ahoto. Love everyone. Dobia. Se udo nipa unya kukudru. Ubia onu ubi wa simbia yihufuo. Nipa bia onu ubi wa sema untumi nje mu fanche bia uyihufuo. Nipa wa kukudru edo utimi daya semu. Utimi de boneche eye no krim. Eye devotion aye kwa adwumenti aya me nkasa nche me de besi wa ha ko ne kotanase osukodwene mu se de sofo eken eye nokre anase enye nokre nim se erade nam so na obema wonso so ugena be aye fe na fe you share your experience with others inteye be a waka kudru na ene fesiwa. Hold on. Him say, Erade, Ebekoso, Eshirao, Ayokese.